yambaye ipingu ku maboko yombi n'ikote ry'imbeho ry'umukara, ipantaro y'iroza n'inkweto ifite taro ndende, niko Nyampinga Nshuti Divine Muheto yaramize agezwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yitabiriye iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yanyweye ibisindisha, gutwara udafite uruhushya, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo no guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka. Mu iburanisha ryatangiye saa 3 zirenze iminota 15, ubushinjacyaha bwasobanuye ko mbere yuko uyu mwari akora ibi byaha tariki 20 z'ukwa 10 2024 ngo yari yanywereye mu kabari gaherereye mu karere ka Kicukiro. Bigeze saa 6 z'ijoro afata imodoka atashye aho atuye mu murenge wa Kimironko, ariko ngo bitewe n'ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yari yanyweye ibisindisha ku gipimo cyo hejuru, byatumye ubwo yari ageze mu mudugudu w'Indamutsa agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo. Ubushinjacyaha bwavuze ko Nyampinga Nshuti Divine Muheto akimara kubona ibyo yahise ahunga mu cyimbo cyo kubimenyesha urwego rwa polisi rushinzwe umutekano wo mu muhanda ngo abapolisi bahagere babe banapima impanuka, ahubwo ngo bikorwa n'abaturage gusa. Nawe nyuma ngo yaje kugaruka azanywe no kujyana telefone ze yari yibagiriwe mu modoka, asanga polisi yahageze ndetse yabazwa agahakana ko ari we wari utwaye icyo kinyabiziga. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyo gihe yari yanyweye ibisindisha biri ku gipimo kingana na 4.00 mu gihe umuntu muzima aba atagomba kurenza 0.80 bya rukoro iri mu mubiri. Bwanagaragaje ko atari ubwa mbere yari akoze ibisa n'ibyo, aho ngo no mu kwa 9 kwa 2023 yigeze kugonga indi modoka nabwo yari yatwaye yasinze atanafite uruhushya rwa burundu rumwemerera gutwara imodoka. Uyu Nyampinga w'u Rwanda waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu ahawe umwanya yabwiye urukiko ko yemera ibyaha aregwa ukuyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Nyampinga Nshuti Divine Muheto ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinemera guhunga. Yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande nko muri metero 100 kuko yari abonye abantu benshi bahuruye, bamwe ngo banamuhamagara mu mazina, abona bashaka gufotora, ngo ntiyigeze ahunga ashaka gusibanganya ko habaye impanuka kuko yari hafi yaho yabereye, ndetse na polisi imaze kuhagera ngo yahise yizana. Abanyamategeko bunganira uyu mwari bavuze ko mu gufata umwanzuro urukiko rwazanasuzuma neza uruhushya atari afite kuko ngo yari afite urw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga nk'ikimenyetso cy'uko amategeko y'umuhanda yari ayazi, ngo ikosa yakoze n'iryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu, kandi nabwo ngo ibi byabaye yitegura kurukorera. Umwe muri aba banyamategeko imbere y'umucamanza yavuze ko ipoto Nyampinga Muheto bivuga ko yagunze na n'ubu igihagaze ndetse n'umukindo ugihari, ashaka kumvikanisha ko Nyampinga Muheto atigeze ahunga ashaka gusibanganya ko impanuka yabaye. Atese yari gusibanganya impanuka te kandi imodoka iri aho ngaho? Iyaza kuba yarahunze ntiyari gusiga imodoka kandi ntiyari kugaruka yigaruye. Umucamanza yunzemo asaba ubushinjacyaha kugaragaza aho Nyampinga Nshuti Divine Muheto yaba yarahungiye, niba atarahunze ajya iwabo cyangwa ngo yihishe ahandi. Umushinjacyaha asobanura ko guhunga atari ukwiruka gusa, ahubwo ko no gushaka guhisha icyaha ubeshya ubwabyo nabyo ari uguhunga. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwazahamya Nyampinga Nshuti Divine Muheto ibyaha byose aregwa, icyo gutwara ikinyabiziga yanyweye inzoga akagihererwa igihano cy'igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 180 y'u Rwanda, gutwara ikinyabiziga atabifitiye uruhushya akagihanishwaho igihano cy'igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10 y'u Rwanda, icyaha cyo guhunga akagihererwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 30. Bwasabye ko kubera ko ari impurirane y'ibyaha urukiko rwazabimuhamya byose rukamuhanisha igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu ingana n'ibihumbi 220. Abunganira Nyampinga Nshuti Divine Muheto bagaragaje ko mu busanzwe umuntu wese ufashwa atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha akarenza igipimo cya 0.8 cya rukoro mu mubiri ahanishwa gutanga amande akanafungwa iminsi 5. None ngo Nyampinga Muheto we amaze iminsi 11 afunzwe ngo bigaragaze ko yakubiswa akanyafu. Nyampinga Nshuti Divine Muheto nawe ati iminsi 11 maze ahondi nayigiyemo amasomo bihagije, kandi ibyaha ndegwa nkaba mbisabira imbabazi nsaba kurekurwa. Umwanzuro kwiburanisha rya none uzasomwa tariki 6 z'ukwa 11 2024 isaa 9 z'igicamunsi. Nshuti Divine Muheto niwe ufite ikamba riheruka rya Nyampinga w'u Rwanda yambitswe mu bihumbi 2022, irushanwa ry'ubwiza ritarongera kuba kuva icyo gihe.